Oh, please come and take your seat. And you shall pass. Yes, and ngingafika ofisini lapho. Ruthi, ngingafika ofisini during big time kanti ungekho. Yeah, bengibona umngane wami. Your friend? Yeah. Ngisho husband yami. Okay, gcina umbonile. Ngimbonile futhi sakhuluma. So? Okay, ngiyade senikhulumile. And I know these days we're not in good conditions with your husband. Nayo zithi khomataka wahamba nawe uhlala wepenya endlini. Mine ngihlala nemvutsa yami endlini. Even today uyabuya. You mean you're still missing him? Of course, he is my husband. I miss him. Mose, okay. I'm sure ukuthi ngeke sikhona nje after hours sithole siphume out sobabili. Umtimba wami ulithembeli laNkulunkulu. Angiwendi noma ngabe yini. Angihambi ngilala nemafotha lengawadi. Ruth, Mose, your husband I appreciate every time. Excuse me, sir. That is none of your business. Could you please excuse me? Ruth, come on. Sure. Nice, I'm sorry, my friend. Sorry. Kwendekeni mngane wami? Anele. Wase walimala kangaka? Bebengathi mngane wami, nice, my friend. kuthi kushada wena kutangibangela ngibe nje. Angivumanga. Awungitshele kahle. Yini le cause ukuthi nize nilwe nje? Yabona mngane nami, angiboni nje ukuthi ngisetofuna ukuchubeka nalomshado lo. Angibuke nje, only a month into our marriage. Sengibuka kanje. Ayi ngeke. Awungitsheli ukuthi kahle hle kwendekeni. Solo uyabaleka neliqiniso mngane wami. Yabona lokuthi banela begeze ebathroom. Lakhala icingo lakhe ngalithatha. Yathi kuthini? Bekubhale ukuthi my mom. Ngaliphendula ke mina ngitshela ukuthi ngimakwakhe. Kanti kwamandwebesha kwenfombatane. Imfombatane. Kwangitshela nakungitshela ukuthi sharing is enjoyable. Mina nje ngingakhali ngekuthi banele uyangishare. Cabanga nje. Sho. Mngane wami. Ngusathane wemfombatane. Ngisho sathane eliqobo lwakhe mina. Kodwa imvlophila lo ngakhuluma lemfo leni. Uyadlala wena mngane wami. Ngithe ngisakhuluma naye imfombatane ecingweni. Ngathi ngingagazi, ngiva. Ngimphama. Imphama. Ungive kahle imphama. Ngathi ngisesegadzile ngithi ngiyagucuka ngifuna kumbuka. Ngiva kukhalaleni imphama. Bekuyimphama emva kwemphama kwabasibhakela wangishaya ngathamba ngalala phasi la cement. Ngabona kuba ngibona intolo mngane nami. Butokhala. Kanike mngane wami. Ungakhathateki. It's okay. You know ukuthi onke emadvodza ayafanana. Enda info yinye ene ngiyathemba uNkulunkulu. Lo ngetulu lo ngahluleki utasisida. Mnganami, are you also experiencing the same thing? No mnganami. Mina imvutha yami ingiphethe kahle ayingendiluva ayingishaya mnganami. Yajabula mnganami. Ngiyadi futhi wena unenhlahla. Mnganami ngicabanga ukuthi kutomele ngihambe ngiyokwendela kudla. Utokhona ukuthi unathe lamaphilisi labakunika wona esibhedlela. Okay. Yebo mnganami. Ngiyabuya. Mani kancane mina sele ngihamba nalo.
Sister Ruth, likhaya lakho sis. Indvodza yakho. Ungayibuki indvodza yakho isitha sakho. Kepha akabe ngumsiti wakho to make you fulfill your responsibility as a woman. Mamfundisi, ngiyakuva lokushoko futhi ngiyakholelwa kikho. Imvotha yami mamfundisi ayifani nalamanye amafotha. Imvotha yami akusiyo le mvotha le lo ngayithatha uyibeke lapha usho ukuthi le mvotha lami le ngiyadiqhenya ngayo. Imvotha yami mamfundisi ingihlukubetile, ingishaya, yenda konke lokubi kimi. Mamfundisi, ngifisa ngazuthi ungangi-understanda ukuthi ngithini. Ngiya-understanda sis. Nami ngingumfati. Kodwa iBhayibheli lithi asibathobele futhi sibe submissive to their authority. Buka la, angeke bashayela babili bayishayele ikhumbi enye. Nabangakuzama lokho ingagcinela isehlathini. Thathana iBhayibheli uvule Proverbs chapter 14 verse 1. Umfati lohlakaniphile uyayakha indlu yakhe, kepha losiwula uyayibhidlida yena ngetandla takhe. Uyabona ke? Sisihlala emthandazweni. Likhaya lakho lakhe ngemthandazo. LiBhayibheli akube sikhali sakho. Lengakutshela kona ngathi cina emthandazweni uthandazele ikakhulu indvodza yakho. Na ukwenda lokho likhaya lakho litabe lisimeme. Ngiyabonga manje mfundisi. Cela sithandaze. Baba siyabonga egameni lika Jesu, sibongana lithuba Nkosi loSiphelona, nami uNkosi Sister Ruth udzinga wena babe, sita likhaya lakhe Jehova umphe emandla kutotonke timo egameni lika Jesu Kristu. Amen. God. Ngiyabonga sisi. Sengifile woma. Kepha sis Ruth, asotibuke nje. Just look at yourself. Umncane una 30 years. Base sobuka kanje ngamake lo mtsala nje lona 40. Encane indvodza nje lekuhlukubetayo lengingangenelani nawe. Lenga appreciate ithandvo lwakho. Just look at yourself. Felicia. Ngende njani? Ngishadile mina. Hey. God forbid. Ushadile. Usho ukuthi nangabe ushadile sekumele ufe. Ngenxa yokuthi ushadile wena. Noma utshela ukuthi na ufa sengigcwaba la phansi, endvodza yakhe itakulandzela ingenela lapha emgodini. Forget sis. Forget. Ifuna tayenda nje utababhiza ukuthi la japara para stratini. Tinfo batana letincane. Ngazi utabafile gogo phela. Nanje imvula tabayenda yena. Wake up. Just wake up. Kusile. Don't you see isikhathi sambili? Nganami. Kepha inkinga yami ngiyakholwa ene ngibelieve ukuthi uNkulunkulu akayifuni idivorce ebamfaneni bakhe. Ene ngiyakholwa ukuthi one day lo kutoba over. Even emfundisi uyangithandazisa. Mfundisi bosomtshelile ngiyathandaza. Yes. Anyways, awuhlawuli phansi ucabange ngaloko lengikutshele kona. Nawuthi ngalisito lami nabe sononkhona mina ngilokusida anytime. Okay, it's fine. Ngicela ukuthi sele sihamba. Asambe sisi.
Ngiyaxolisa mngani nami yathi sengilate. Kanti ke cha kuthi inkinga mngani nami. Mngani nami namhla yathi angifeel like i-driver. Ungathi to drive? Jeez mngani nami. What happened to your face? Oh. My face. Itolo phela mngani nami ngitsite nje nangithi ngihla debhisi ngiyokhemandi ngawo. Are you sure? Mngani nami. Mina nje ngiyamangala nolokuthi ngidimele kangaka. Ruth mngani nami. Ayi mani nge. Asoyekele kuba secretive, okay? Yathi itolo ngitile endlini ngakho. And ngive konke lo bekwendeka kuwe na James. And ngiyabona ukuthi ngilona lo mphumela. It's okay mngani nami. Nami I'm in the same shoes yabona. Yathi ngulungulu utongenelele emshadweni wethu. It's okay mngani nami. Asengide ngido drive. Okay. Ngena. Mr. Albert. Good evening, sir. Evening, Ruth. Ruth ngiyaxolisa phamka ngalesikhathi. Ungangathi. Ngiyaxolisa kakhulu. Ufanele ukuxolisa. Kusebusuku nyalo Mr. Albert. It's night. Ngicela ukuhlala phansi, Ruth. Kanti ke cha. Asikho sidingo sokuthi uhlale phansi. Ngicela nje Mr. Albert uhambe. Ruth. Bengicela ukuthi kulobusuku lo simane sokuba sibe sobabili nje sijatisane. Mine Mr. Albert. Sijabulisane mine nawe Mr. Albert. Mr. Albert, you know what? Ngicela uphume. Ngicela uphume nyalo Mr. Albert njengoba ngikhuluma nje. Ruth. Why wena uthanda indvodza lekakuthandza? Iphela ukushaya everything. Ngongitshela for God's sake. Why Ruth? You know what? Akukuthini wena lokho. Nyalo ngizoshayela emaphoyisa. Ngiwatshele ukuthi wena ula udongiharasa
emntini wami. Ngicela ungiphumele. Ngicela ungiphumele njenganyalo, Mr. Albert. Phuma, Mr. Albert. Okay. Good night. Yebonini. Yabona nyalo sikhathi ngi5. Umyeni wami akakayi emsebenzini. But ngiyathi kutoshaya 10 sola ngikabuyi. Kwathi bani mhlawumbe utobuya le bo 12 ebusuku. Mngani wami, ungcono wena. Uyakhala awuphutha kubuya buye kushaye bo 12. Buka mina mngani wami omyeni itolo lokho. Upakishe imvoto yakhe wahamba. Nje lokho nje ngikhuluma, angimati nokuthukuphi. Angimati. Ngiyajabula nini bafati. Ngiyabona mina. I'm just be myself. No husband, no stress, no problem. I'm just me. Yebonini. Manje ngibona ukuthi sende njani. Yathi mina I'm getting tired of this marriage. Yo. Yathi umfundisi uhlala angitshela nje info yinye. Ngomthandazo nekubeketela emshadweni. Hayibo Ruth, hayi. No Ruth. Divorce and separation is the key. You are an all-career woman. Why do you want to be a slave under a man? Felicia. Ungakhulumi kanjena. Do you know ukuthi marriage it's for better, for worse? We are wrong, my friend. Marriage is for better, for stay. For worse, for go. Felicia. Yini. It's either I take it or leave it. Just look at myself. I'm just proud to be a single mom. Sickness key. Ngaba ukuthi sekumele sihambe. Make mfundisi. Ngiyabonga sisi. uNkulunkulu akubusise. Make kubonga mina. Kuthi nje ukhona kuthola isikhathi sakho ukuthi wendlule la khaya utosihlola make. Ngo sisi cha ngithi angingce nguvusele. Ngedlule lapha ngase market ngase sengithi anguvusele. Uqinile yini le officeini lakhe? Ngigcinengile make. Umbonile yini? Ngimbonile make. Kepha ke ngishite nangifika nje officeini lakhe. Uvele nje wangiqosha make. Wathi ngiphume officeini lakhe. Washo nekusho ukuthi akaphinze alibhadze lakho linyawo lakhaya. Asisi khululeka. uNkulunkulu utayilwele insaba yakho. Amen make. Nami ngithemba kanjalo. Who are you? Mamfundisi. Ukhuluma nabani make? Who are you? What do you want in this house? I command you out in the name of Jesus. Come out in Jesus' name. Come out in the mighty name of Jesus Christ. Out! Make kwende njani? Sisi, this is a spiritual warfare. Ngicela sithandaze. Ngecama
igama likaJesu command yonke into ekhathele ngegama likaJesu I command it out in the mighty name of Jesus every demon ngegama likaJesu nimelana nalo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha yonke imimoya yasathane emnyama Yebo bosisi ilanga lelihle uNkulunkulu anibusise. Amen. Oh mamfundisi. Singilabanye bosisi basesonfeni. Hawu, maye lobuso angibadi. Nikuyiphi nje nini department esonfeni? I-department Mike. Sangikhulumela ukuthi esonfeni nathi kunema departments. Kune ushering, kunaka praise team nineke nikuphi? Oh make, bekusethe department lebe sijoinile ngoba sisafika labandleni. Hawu, impela. Yebo. Hawu maye kuhle Nkosi yami lokho. Bosisi kuhle kusebenzela uNkulunkulu. Kuhle kuba sendlini yaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi sengiso lesikhathi lesi. Sale ningena ekhathi endlini yaNkulunkulu nemsebenzeli ngoba liyeta lilanga lapho khona singeke sikhone kumsebenzela uNkulunkulu. Ngani uqinisile Mike. Kungako nje nathi sidelana namuhla sancota ukuthi sitokusita ngemthweni yasendlini siklinise sikwashise. Hawu uNkulunkulu anibusise bosisi. Maye ngiyabonga. Manje ke Nkosi yami baba emfundisa kekho. Angikamtsheli ngalokuda kwenu kanti nami bengingadi. Bekungaba njani nibuye kusasa? Oh make, angeke kulunge ukuthi singabeya kusasa. Inkinga yethu kusasa sibuyele emuva esikolweni. Bekungaba njani ukuthi sikuside nje manje? Oh, nibiyele esikolweni. Yebo. Okay cha, angiyiboni inkinga. Singangena bosisi kudingi. Amen. Ngicela sithandaze. Asicimele. Babe ngegama likaJesu. Yabonga uNkulunkulu onemandla. Uletha laba bantwana. Ngegama likaJesu. Babe babusise, bashiye indodana yabo. uNkulunkulu onemandla. Babusise egameni likaJesu Kristu. Amen. Ho. Basisi. Papele. Lemela. Sisters from church. Babe. Nguloko lengikubonile. Ene kuyangithusa. Ya. Ene kwethusa impela. Ay asithembe ke ukuthi uthena uhlangabetana naleli phupho lakho. Wase uyathandaza. Babe, ngivukile ngathandaza. Kepha solo nginembuto lengitibuta wona kwekokuthi ubangelwa yini kokuthi Sathane afune kubhidlita imishado info lenhle kangaka, afune nekubhidlita emakhaya ebamvu. Mngam, imishado
ibuya kuNkulunkulu. Na ungathi uthatha ukukhumbula, iBhayibheli liyasifundisa kahle ukuthi umshado waqala engadini yase-Eden. So nawaqala engadini yase-Eden, Sathane uphambene nayo yonke info lephathelene naNkulunkulu. Sathane uzama ngato tonke daba ukuthi abhidlite imishado, ngoba imishado ibukeka emihle phambi kwaNkulunkulu. Ngiyakuva babe. Futhi uqinisile. So usho ukuthi bamfu labashadile kumele bahlale njalo njalo ba ready kumelana nato tonke timo labahlangabetana nabo emishadweni. Nembala mngami. Kufanele ukuthi bende njalo. Bahlale bagatsile. Kanzi futhi akungagcini nje lapho. Nabangathatha imishado yabo bayakhele kunalidvala lelinguKristu Jesu. Bakhe basime kulo. Ngiqinisile. Dingathi nanobe tifika nanobe ngabe ngitiphi timo. Umshado wabo uchubeke ume ngoba bakhe edvaleni lelinguKristu. Yebo? Inkosi yinhle namuhla man. Awu sibonge. No, inkosi kubusise sisi. Hello? Lydia, baby. Yes, baby. I'm coming, Señor. Oh, baby. So no crazy, baby. Yini libambe isikhathi esithe kangaka kanje? Hawu sana sami. Phela bengilungisa nasigqoko sami sokusigqoka kusasephathini. Okay, baby. How baby, phone yakho yathi vele bekhala. Manje ithi yakhala ngiyayibamba mina, then lo mfaka asasho ukuthi hello. Licingo lami. Yebo, ifone baby bekhala la. Ngakubambela mina. James. Ngikutshela kangaki usicingo wami ngabo libamba? Ngikutshele kangaki? Liphi lona icingo lami ya? Baby relax. Phone yakho nayo lapha. Angikaboni lupha ngasho lufu. Naya nje ngibeke khona. Ushayene nyena lo mumfu. I think it's about 10 minutes ago. 10 minutes ago. 10 baby. Yes baby. Bengafanele ulibambe lelicingo. This is my ex-husband. And angifunela utho lo tangihlanganisa naye. Angifuni umfu asukele abuye atongibangela nje inhlupheko lokuthula lenginako. Licingo lami noma ngabe likhala James. Awuna sizathu sokulibamba. Baby. Relax baby. Relax. Okay, noted. Let's get ready baby. Still Uyakhululeka ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Whatever emadimoni labambile imvotha yami, ngegama lika Jesu ngiyamkhulula nyalo in the name of Jesus. Ushilo ngo7 lakho wathi konke lesitakucela Nkosi udasendela ngegama lika Jesu. Wena uyesabeka sithi bayethe ngwenyama yezulu.
Are you expecting anybody, babe? No, baby. Ngicabanga ukuthi nje Jennifer. Udirector ungiselela le party yakusasa. Oh, babe, are you sure, babe? Yes, my love. Yeah, if you're saying that, babe, let me check then. Hey, Ned. Akusita buti. Yangisita. Yo, ngakusita. Biwayini. Ngibuta njani? Ngibekwa yini? Oh, nguwe lo obambe ifoni ya Lydia 10 minutes ago. Yes, phone late manje ngiyo. Ungubani wena? Ngibani? Kontakalani ngala? By the way, ungibuta ukuthi ngingibani? Lokusho ukuthi uyafuna ngadi ukuthi ngingibani. Okay, mina ngithando. Thando. Wakangosi. Thando Ngosi kusendlini yakhe la. Lydia umfati wami. I mean is my wife. Umfati wami. Lydia ngamshada. So ke ubutile ukuthi ngibekwa yini. Mina la mangitela ngitekama. And ngiyakwati wena. Yiko nje ngitela. So ngitekuye. Cabanga ukuthi uyakuthola ukuthi ngibekwa yini njengalokho bofunile kwakhe. Lydia! Lydia! Baby. Lydia. Ngikhuluma info lengayiva nje, ukhuluma inhlaka yova nje. Ngoba uthi ukhuluma ngani namhlanje? No. Yeah. Ya ke James, wena ngiyakwati wena. Njengalokho bengikutshela ukuthi Lydia ngumfati wami. Nebe ngisebenza la kaNgwane. Bangishintshele South Africa for 8 months. Lo 8 months bekunema arrangements la khona lathi utaba ngivakashela lo kabili ngenyanga. But wakwenda kanye ukucaleni kuphela ngimanje bekangasakwendi lokho. Ngithumele bafana bami ukuthi bangitshele ukuthi la bangibukele ukuthi so busy nabani ngitsheliwe ngawe sengiyakwati wena. Wena ngiyakwati usebenza kaManzini kulenye inkampani lapha kaManzini. Mfati wakho uyacleana khona lapha uyastrugglisha. Bantu bakho bafundzela ikli school lapha eMbabane. So ngiyati ngawe. Kodwa into lo ngangitshela yona ngawe. Kahle kahle usilima wena. Uyekela umfati wakho umfati lomuhle. Ugijimela abafathi bebantu. Mina kwangisita kakhulu kumukela Jesu. eSouth Africa kunalento yokuthi bashumayele. Nambe ngirafu. Ngabe nyalo ngikwenda kabi kube ngisengifana nakucala. But ke kwangisita lokho ukuthi bese sengemukela Jesu lapha angisakwendi. Kungimanje ngidakhulula ukuthi uphuma uhambe la ndlini. Yabona mnetho. Nabelo Jesu okhuluma ngaye. Uyakhona ukuthi umuntu ukuthi beyangagcwelela lo munye esimende esinje. Yabona kahle kahle wena James ngokutshela. Bekungekho lula ukukucolela. Njengalokho ngisho mina ukuthi nyalo ngabe kuphuma emabhokisi la. Phuma lakho, phuma lemfati, phuma lami. But ke ngaJesu kwangisida mina Jesu. Kahle kahle sohamba uyamati imvelelo Jesu. Ngoba nawe ngakusida. Thando bhuti. Akhathateki. Ngakhathateki. Nyamathi ngidamthola kupasa ngemthini. Angeva? Nyamathi ngidathola kupasa ngemthini. Xolisa kakhulu bhuti. Thando. Thando. Thando ngicela ungixolele. Thando. Thando. Sithi bayethe uNkulunkulu lomile esihlalweni sakho wena uNkulunkulu ushilo wathi konke lesiyawucela ngeligama lakho wena uyobe siyasendela uNkulunkulu ophilako ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baby. Rodi.
baby. You are coming home. I'm coming. Oh, baby. You mean uya khaya nyalo? Baby. Baby, sikathile, baby. Queen. Okay, baby, sikathile. Queen. Akekho fana nawe. Akekho fana nawe. Akekho fana. Oh, siyabonga Nkosi nawe. Nkosi yama Nkosi. Welcome back home, baby. Besolo sikathile sana sigalala. Hamba kunyemelana. Welcome home, Dad. Mommy said you're coming home and you did. Thank you, Nana. Thank you. Baby, I'm so sorry. I'm sorry, and I promise I'm back, and I'm back for it. I'm so sorry, baby. Baby, it's okay. Oh no! Yabona ukuthi wendeni. Yalo sasiluzela omunye umndeni. Awuka bheke into njengenhloso yethu. Iphutha lamjani? Yini lengakwendi bekumele ngikwendi? Ngimthithe umphathi ukuthi asome lo make lo. Wala, wamkhweshisa. Sibusiso wabuya eJozi kutogwaza James. Wafika lomfati lapho wakhweshisa. Kude la ifoltham khona. Yonke lemfonena ayisebenzi. Ngenxa yelimthandazo yemfati nezila kwakhe. Kude lengwendile mnele ngakasho ukuthi ngikwende. Ngilomfati nemthandazo yakhe. Bahlenti ngilozi. Lungile. Asiqhubekane nekuleminye imishado. Bana nyalo. Nesitawukwenda. Muntu wonke aqaphele. Kude kumosha la. Ketsha yini inhloso yethu. Weba. Bulala. Ngiyabhilida.